Watla kinoilam ke People's Democratic Front. Kim Syam lakran syai lano baki MLA ke parti bakin let penyasok syaka National People's Party. Hendrai la sngurtu baka jingkmi lenti jongki kalong ba anda lay hun da barok kidkot ke Central Executive Committee ke parti. Uba Gavin M. William MLA na sok ra bak Presiden ke parti uloong. Baki AKA barok kin saja ha kapor ke babiang bak ula kentaj banya tu banya syapang kirai ha ke jingyalang ke belalong ha ke no pai singi jong ke artarik ujemang arja arpulai da ke boong. Bak dei ke jingyalang hapo yeng bat ompat long banya keren AA. Uba bantai dor uloong bakin sepentip ya kapor ke badai halor ki kubor bakin salit penyasok no bat ke NPP. Kilami kubor baka tarik bakin penyasok kandai ha ke Henry tarik ujemang arjar pulai shwa ke election ha soyong Henry ke jingbam download ki dekat ke CEC kiba hon ya karai ban let ya so NPP kalau penlongi kinong elam ke PDF ban sange shwa ban syem ya karai kadai tang ke internal meeting hapring jongi ke dekat ke CEC nakaliang jongi ke karai ban syem ngan sapentip ni sa porpobia kandan sisa kata ke General Council aswa pinnek room sapi ngan sapentip ep ya ke step commission ngan sapentip kandan ka jing ba Henry tarik klade kan Henry tarik ko pin ngan sapentip boleh bi ko abentip na marmar ko ngai ai ba ka ai ke bro kanlong habashit habasha habu internet bat ba kongsan ne kanlong habu yahun yaman lang bro kumta ya syam mentah manu bang internal meeting manu bang kumta kamjudan mo ta PDF kini kalama kadang kawe ane pi ong kuno kamdan num batan re kai bangile ngile da ka jinga bet jinga piang lang ngile da ka du anong da ka jinga susu jumut lang ba da ka jinga rai lang pun balang katai tambalong up pinsayo ka por ka babiang tam ko ada kecingkan yang pibat NPP we discuss ha kata teman ke segi kai anu pin ko ha anu ka pinsayo ya ka news ka basong tanat ba hagini gisni